алоен жалбырағы, 100 грамм алоен жалбырағы, 100 грамм sarı may, 100 грамм bal, 100 грамм алоен жалбырағы, 3 yaştan çoğurak bolsun, 100 грамм bal, 100 грамм sarı may, toğudun taza küygüzülgön sarı mayı. Üçön жақшылап аралаштыргыла. Üçön жақшылап аралаштыргыладагы ошону bir күндө 3 маал ач карын 1 чоң кашык же 2 кичинекей кашык чай кашык içesizler, aç karın içesizler. 3 maal içesizler tuğanlar. 3 maal içesizler. Bul qaysı orularga şifa. Ketik жазабыз. Bronxitke, kakırığı çıkpay, tamağı kısılıp, jötölüp, tamağı kıçışıp, jötölüp жүргөндөргө bronxitke dары. Ketik жазабыз. Bronxitke dары, tubеркулезге dары, aşkazanda yazvaga dары, gastritke dары, 12 içegindeki yazvaga dары, kalitke dары, zaporga dары, hepatitke dары,